Muri Squid Game season ya mbere episode ya mbere ari game bari kuza gukinamo ariyo Red Light and Green Light. Iki gihe abakinyi bose uko ari 456 bose baba baje muri uyu mukino nta makuru na make bafite yuko bashobora kuwuburiramo ubuzima. Ukuntu uyu mukino uri buze gukinwa imbere yabo habari Giant Doll ibiri buze kureba movement umukinyi ari buze gukora mu gihe bavuze Red Light. Mu gihe bavuze Red Light nta movement nimwe ugomba gukora kandi mu gihe bavuze Green Light ugomba kugenda pakugeze ku murongo wa nyuma. Abakinyi nka Juni, Ali Abdul cyangwa uyu mugabo Sungu Taye nta gitekerezo na gito baba bafite cyuko muri uyu mukino bashobora kuhaburiramo ubuzima. Muri aka gasene hagaragaramo umugabo ubura balance sensa zikata zimubona akatanaraswa mu mutwe direct. Uyu mugabo akimara kuraswa mu mutwe abandi bakinyi baba bari kumwe nawe babazi kari pranka mu kanya gato bakabona umugabo arimo gusama. Abakinyi baba bamaze kubona bino bintu bahita bapanika ku buryo muri iyi game honyine gusa hahita hapfa abantu barenga 150. Abandi bakinyi baba basigaye muri iyi game bahita bagira ubwoba bwo kumovinga kugeza aho uyu musaza Yongsu abatinyuye. Muri iki kiganiro tugiye kuvuga kuri scene zagiye zikundwa ku rwego rudasanzwe mu mateka ya sinema gusa ntago turi buze kuzitondeka ku murongo. Hari scene ziba zaragiye zigakundwa ku rwego rudasanzwe ku buryo bituma filimi cyangwa episode isubirwamo inshuro zirenga miliyoni 10. Niyo ufashe utwo dusene ukadushyira ku rubuga rwa YouTube tutatugira amamiliyoni y'ama-views kandi abantu n'ubundi baba baratubonye muri filimi. Ako gasene ko muri Squid Game season ya mbere karakunzwe ku rwego rudasanzwe ku buryo 90% by'abarebye iyi episode barebye n'iyakurikiyeho. Wumve ko iyi Squid Game ikimara gusohoka mu 2021 yasi n'aba season ya mbere yarebwe cyane ku rubuga rwa Netflix kubera gusa imikino yabagirimo ibintu byase binatuma Netflix itangira gukora n'izindi season zayo. Nk'ubu ngubu umviye imibare iyi Squid Game ikimara gusohoka mu minsi 28 yayo ya mbere yasirebwa n'inzu zirenga miliyoni 142 zose. Bayirebera ku rubuga rwa Netflix honyine gusa ntago tuvuze izindi website. Abantu bayirebye amasaha arenga miliyari 1 na miliyoni 600 muri uko kwezi kumwe gusa bigaragara ko banayisubiragamo. Icyo gihe Netflix ikimara kuya-uploadinga yariyo filimi ya mbere yarimo kurebwa mu bihugu birenga 90 bitandukanye hano hirya no hino ku isi. Reka tujye ku yindi scene iri muri scene zakunzwe ku rwego rudasanzwe. Ikintu gitangaje scene nyinshi uraza kumva uzizi kuko zigiye ziri muri filimi zamenyekanye cyane. Muri Prison Break harimo agasena aho Michael Scofield aza gukuraho air vent cover bigatuma ubushyuhe bwiyongera muri gereza. Ibi bitangira gutuma imfungwa zigaragambya ku rwego ruri hejuru zinayobowe na T-Bag Bagwell. Mu gihe imfungwa ziba zirimo kwigaragambya muganga wabo ari we Sarah Tancred abari mu ivuriro ryiwe imfungwa zigatangira no gushaka kumufata ku ngufu. Gusa ku bw'amahirwe uyu Sarah Tancred atayifungirana mu cyumba arimo bikamurinda by'akanya gato dore ko zino mfungwa ziba ziri buze kuvuna runo rugi n'ubundi. Ibyo byose biba birabera muri gereza biba byatewe na Michael Scofield dore ko barimo kwishakira pipe azacikiramo. Mu gihe Michael Scofield yabasoje ibintu yararimo aza kubona ko yateje ibyago bikomeye cyane kuri muganga wabo ari we Sarah Tancred. Uyu Scofield kubera ko abaza amapipe agera mu ivuriro uyu Sarah Tancred abarimo ajya kumutabara kandi bikaza no kurangira bitanze umusaruro. Aka gasene Scofield arimo gutabara Sarah Tancred ntabwo wakumva uburyo kakunzwe ku rwego ruri hejuru. Wumve ko kuri comment zatanzwe kuri season ya mbere 50% zazo zavugaga uburyo kano gasene kari cinematic. Mu bintu byatumaga iyo Prison Break ikundwa ku rwego ruri hejuru nukuntu nta gitekerezo na gito waba gufite cy'ibintu biri buze gukurikiraho. Ari T-Bag, Secret, Jonah Blues, Michael Scofield aba bakinyi bose babaga bari unpredictable ntabwo wabaguze ikintu bari buze gukurikizaho. Kugira ngo mvuve uburyo scene yakunzwe muri episode irimo yaretinzwe 9 n'ibice 3 ubundi ibintu biba bidashoboka. Hari indi scene yo muri iyi season nayo yakunzwe ku rwego rudasanzwe iretinzwe 9 n'ibice 4 urumva kirisha igice kimwe iri yatumaze kuvugaho. Nayo impamvu yakunzwe ku rwego ruri hejuru irumvikana. Ni scene iri kuri episode ya 22 aho iragenge yose ya Michael Scofield ibirimo gucika iragereza ya Fox River. Mu gihe barimo gucika iyi gereza Michael Scofield ababwiye Sarah Tancred kutaza gufungura urugi rwinjira mu ivuriro. Uyu Sarah Tancred nawe nta gisubizo cya nyacyo aha uyu Scofield ku buryo batangira gucika iyi gereza. Scofield nta makuru afite neza. Rating ni ikigero filimi iba yarakunzweho bafatiye ku 10 kugira ngo byibuze filimi igere 7 aba ari ibintu bidasanzwe. Uko bagenda baratinga filimi ni nako baratinga episode bakamenya episode zagiye zikundwa n'abantu benshi. Uko nguko niko twagiye tubona zino scene. Zira scene twamaze kuvuga mbere hanga muri Prison Break zagiye ziretingwa birenze 9 ubwo urumva uburyo zakunzwe ku rwego ruri hejuru. Ubundi aho ngaho biba bivuze ko 95% by'abarebye iyo season cyangwa iyo episode baba barayikunze bya nyabyo. Reka turebe indi scene nayo iri mu zakunzwe ku rwego ruri hejuru. Yo iri muri Titanic muri filimi noneho inarangira.
Iyo ni ya scene aho ubwato bwose bwa Titanic bamaze kwibira mu mazi, Jack na Rose barimo gushaka ikintu bakifataho. Muri aka gasene Jack aza kubona ikintu kimeze nk'ikibaho, bakajya kukijyaho bose kari babiri, bakabona ntabwo gishobora gufata ibiro byabo. Jack nk'umuntu w'umugentleman ahita areka Rose akajya kuri icyo kibaho, Jack wakaguma mu mazi, amazi yamaze no kugira ubukonje buri muri minus. Muri aka gasene Rose abwira Jack ati ntabwo ndimo kumva umubiri wanjye kubera ubukonje buba buri aho ngaho. Ibaze ko uwo Rose aba afite ubwo bukonje bungana gutyo, we atari no mu mazi, kandi Jack waba ari no mu mazi, ahita amubwira ati mfata ikiganza ntuze kundekura. Nibajya bavuga scene zazamuye amarangamutima y'abantu mu mateka ya sinema, iyi scene ugiyumvamo kari ni ya mbere. Iyi scene yazamuye amarangamutima y'abantu ku rwego rudasanzwe, dore ko ari nayo Jack aburiramo ubuzima. Ku rubuga rwa IMDb honyine yaretinzwe inshuro zirenga 8 mu mamiliyoni y'abantu bayirebye. Kuri Rotten Tomato yaretinzwe inshuro 89%. Kugeza ubu iyi filime imaze kwinjiza arenga miliyari 200 z'amadolari bitewe na scene ziri cinematike n'inkuru iri drama. Uzi ko se iyi Titanic ifite ibikombe 11 bya Oscar, ubundi ibintu biba bimeze nk'ibidashoboka. Director wayo ariwe James Cameron, kugeza ubu niwe director wa mbere wubashywe ku isi, dore ko filimi ziwe zose zamamaye ku rwego ruri hejuru. Wowe twabanye muri kino kiganiro ndagushimiye cyane. Iki kiganiro wumva twagikorera part 2 uze kutwandikira muri comment.